Manakey tuğanlar. Mombeek Faylı Hükümeti'nde Taşdağ ayılında. Yaş ballarga şunday bir sonun takabılak bolular. Yaş ballarga Manakey. Arasında çoğunlar var ya, kızıkçılık atçalı açı. Sekin salıqla sekin, ey! Yok, niyaktan yaxşı görünüyor olsun. Çıngiz! Aa, Çıngiz. Çıngiz Khan. Yeze tamam. Ya çıtan gel daha bir gel akılsın ey. Çıngiz Khan. Çıngiz Khan gayradan ile Çıngiz Khan. Öydara kötürdü takımda iyi. Aylandırıp gel çıta daha gel akılasın ey. Çıngiz Khan çarçadı geçişke aşırı veripçi. Men videonu geçireceğim ama kaçayın oyun varlar sürdüm işte. Tatkan adam olmadı. Hadi balvanlar. Çıngiz Khan. Ulaq sonum oldu da maç. Soyunma çapkıla balvanlar. Oşan için çoğurak atmış gerek bir girak. Teyip kayıttı da ay. Kupalbanın tor çayamayan topolan kılatayım. Ya kupalban. Oy bu Çıngiz da attın karmak oy. Çıngiz dur. Çıngiz palbanın çayı gitti bugün. Allah'a akıllar büttü özü. Ya koygan oraya. Ya kupalban. Ataken go. Ya kupalban ya. Okiyan go okiyan. Ya hey. Ya kaç balban ya no ya. Vay be! Dımıgan yerinde sal. Ya balbanı kaç çık oldu hazır. Aç al tür çıkarıyor hazır. Topalın. Yerden al bağla ey. Ya al bağla ya aldırmaya at salgıla ya. Tevelat dilat harika. Yengil be gile ya. Ya talay kavga ya. Ya salgıla ya tamaşa kılıyor bekle dımıtla ya. Var ya o şekilde takan üstü apar toplat tünür geldi. Ya ayda gile ya Cezde aydan gel. Ya Cezde. Ya kapaş Cezde. Ya tevlatınca ortağa yetkizip gel adımısın kişine ya. Ya al bağla ya ama al kal. Ya enkegen durguz at ama ya. Ya engil be durguz at hazır. Ya Cezde salınca işte dımıtın salı be. Dımıtla ya. Cezde salın etsin de ortada turun ya evde tur bayı.
Ortada oturun. Ya tevletim lan Nurgeldin'in atını. Vay bu Mustang. Takani tevlet dur atın kıyım olsa takani tevlet. Takani tevlet. Atın derdilin takani tevlet. Hey. Sual. Kaşkat da kaşkat yaradı bugün kaşkat. Kaşkat yaradı kaşkat. Kaşkat yaradı kaşkat. Atın derdilin tevlet taken tevlet dur ey. Çok ayılın kaldık şey. Yengeyenin kapı olma ama urguz şat hey. Kapı olma kaç. Nurgeldin'in atı zor ekeni. Ya Torcayan. Ya Allah ya. Vay çok. Alba ya alba. Kana balvanlar. Ya torçayanı görelim çıkana torçayanı görelim dışarıdan. Tüzde duruyor iyi. Aka tevleti toktatın çaka takanı. Toktatın mı mene teke toktatın hey. Balvanlar. Ya balvanlar ya. Urgetdi. Nurtlak urgetdi. Kana Nurtlak palvan. Planal palvan. Bugün kana Almanlılar qanday ötdi? Zor bo'ldi, qiziq o'tdi. Zor bo'ldi abi. Asaladan olaq bo'ldi. O yerga patay qo'y chataqildi. Dünya patay qo'ydi. Bugün uyuşturuculardan da bir sebepçisi de yok. Bizim komandada emesiz aka siz ha? Yo'q. Berk komandada. Aylı 2'ye böl ölçütmeyin etkisiz uloq tuğanlar. Ulan alıp albam var. Yey! Yey! Nazlı kara! Ya Medet degan kishi tasar egar o'qida so'radi. Çoldun, ketdiga, oldi çoldun. O'shaga tashla Medet.
Assalamu alaikum, hurmatlı Alaman ulaq sүйүүчүлөр. Бүгүн 9 февраль. Жалал Абад областын Окен району Момбек Файлы өкмөтүндө мондай бир жаш балдарга бир теке улак уюштурулуп атат. Кудай кааласа, жаш балдар маза кылып улак чабып атышат. Жаш балдарды кандай кызыктыруу максатында, анан улуттук спорттун өнүгүү максатында анакей чоңдор уюштуруп, анакей аны колдоп калгандары. Ошо менен азыр анакей жерде бир палвандар улак чабып атышат. Эми келечекке Кудай кааласа бул жаш балдардын өсүшүнө деген бир салым. 1,5 миңден акча чогулуп, көңүлдөнгөндөр андан көбүрөөк кылып кошушуп, мынакей улакты өткүзүп атышат. Буюрса азыр ошол улактан сонун кылып тартып көрсөтөбүз туугандар. Азыр келе болуп атат бу жерде. Сонун болуп атат. Кана балбандар. Кайсы балбан ат салып атат? Так. Кабаш ездем жаңа ат мени айландырып аткан экен. Келе болуп атат. Азыр кайсы балбан да келет болду экен. Өмүрбек балбан жетип калган экен. Талай экенин Мустанг деген аты менен. Илья Зенкей деле болбой калды. Капаш езден бирөөнү айландырып атат. Өмүрбекти айландырып атат окшойт, көк ат. Мустангты айландырып аткан окшойт. Өтө сонун. Өмүрбек көтөрдү мынакей. Көтөрдү Өмүрбек. Өмүрбек мынакей. Шумонбеков дагы бир таанымал белгилүү палвандардын бири. Өмүрбек Мустанг менен мынакей. Кана жаш балдар, кана. Кана видеого тартуудан бир жакшы оюн көрсөткүлөчү балдар. Кана Курманбектин жанында ким дагы? Кана балбандар. Балбандар. Теке көтөрүлдү мынакей. 7-8 класс, 10 класска чейинки балдар мынакей. Кана балбандар. Кана кайсы балбанда кетти? Чоңдор сүрөп балет этип турушат, колдошуп. Кана балбандар. Ылды апар ташта алды да келиш 300 сомда. Ана 300 сом экен сорун. Кетти. Бийлер мынакей. Акула командасынын админи, уюштуруучусу. Оюн кандай өттү ака? Зор оюн. Зор болду табы? Ооба, келгендер ham арманда, келбегендер ham арманда болду да. Ака, молодец сиз ака. Сиз ха деп жүрүп өтүп кетти да улак ака. Алла разы болсун ака, ушинтип уюштуруп туруң ака. Жаман көрөткөн деп үндөбөй калбастан. Тасма ака бүгүнкү оюн кандай өттү ака? Жакшы. Келген ham арманда болду, келбеген ham арманда болду. Зор мынакей. Палванда чылдап эле чабып атабы? Жиптек болбой атабы ака? Шаны болду ат. Ака 3 сомда. Жакшы. 3 сом. Окей. Акаларым бир жерде. Окей. Кудай кааласа 2 айдан кийин жаз келет эми ошого. Тесттер өткөзүп буларды. Аттын үстүндө эркин жүрө турган болуп, ат карай турган болуп, атка кызыгып. Аты жоктор шире келет дагы. Атасын аталдырышат да кел анан кийин. Окей. Атка кызыгышып. Аке тасмаганын баласын ойлойсуң. По карате, по бокс дегендей.
Бүгүнкү улактын лидерлери. Нурел оюн кандай өттү? Мен кара токтот атты. Канча жолу ашырдың бүгүн? 2 жолу ашырдың. Канча сомго чыдадың ошондо 2 жолу ашырып? Сонун алган жоксуң ба? Андай эсеп кылбай койгон окшойт. Сен бая тек менен салып аттың эле, а? Өй. Тек салып аттың беле? Şu baldaran tiyeke үйрөнүш бе? Бу тиек деген жаман нерсе экен да. Кана балбандар, ача өр алгандар. Чыңгыз наке, 10 класс болса керек ушул бала. Яман чоңдар менен тең тайлашып чабат балбанчы. Мектеп окуучусу. Чыңгыз! Чыңгызхан! Кайда Чыңгыз? Чыңгыздан үмүт чоң Кудай кааласа. Момбековдун бир намысына жарай турган балбандардын бири болуп чыгат Кудай кааласа. Өз теңдүүлөрдүн алды кыскасы. Чоңдор менен тең тайлашып чабат наке. Айткандай эле Чыңгыз алды окшойт. Чыңгыз өзүңбү? Чыңгыз өзүңбү Чыңгыз? Чыңгыз айда. Чыңгызхан. Аке Момбеков айыл өкмөтүндөгү жаш балдар да азыр. Ат алмаштырышы, бири-биринин атын алмаштырып минишет да алар. Айткандай эле Чыңгыз ашыртыр. Чыңгызхан. Кудай кааласа. Башка жагынан билбейм, кыскасы ушул бала улактан үмүт бар. Бою дагы азыр 1.85 бар болсо керек бул баланычы. Арстан акабыз бу. Балбан алды бу. Жерде чоңдор да чабат. Тайсын балбан. Тайсын балбан. Assalamu alaikum. Новолдарга эмне болду де? Сен бая эмелерге окшоп атасың го? Урматтуу депутаттар. Камера тийбең, камера тийбең. Камера тийбең. Өчүр камераны дөрөй. Не болду атты? Камераны өчүрбөй коерейинби? Өчүрбейми? Өчүрүңөй камераны. Окей, улакты. Эми жылда илаж өткүзбөйм. Dekabrdın akırlarına. Жора эртең. Oktyabrga. Ertirak. Noyabr'dın başına. Ertirak. Noyabr'ın orta eski. Noyabr değil, dekabrdan başlap çıkıyor İlyas. Noyabr'da şunda dekabrga barat et. Noyabr değil öyle şunda. Ya süneşe zagat ettik. Noyabrda kala oldu. Bahar boldan. Kim bunlarga pataverdim. Omen. Omen, cemaat, omen. Allah. Aka bilge pataver koyun, bilerge aka. Bilerge sağlık versin, ömür versin. Kaptanların Allah'ımız berekelerini verip Beşiktaş'ta oyunu ökürüp giriyor. Ve yaşlarga pataver. Yaşlarga bir zaman. Cemaatga ben birbirime. Vurması yıkılıp, sonları siyley durgan yaşlardan bolup, oynayıp gülüp, tapkanlar Allah'ın berekesini verip giriyor. İlyas'a pata verin ya, mini oy maksatlayan alıp kılıp verem de otkan mısın? Naile, İlyas, sana da den sağlık ömür versin. Amin. Den sağlık doğru, tapkanın Allah'ın berekesini versin. Hiç aman oynayıp gülüp giriyor. Bopta ya, şakından gelgenler, kamçilik olsa kapı olmaya getesiniz. Машина чыкканда эле эмне тиекти карасаң арай. Кой берин тиекти. Кой берин тиекти. Муну кара койду. Жаштайынан эле тиек алып көргөнүп атча те булар. Убактан кайтып кетти азыр. Тиекти карап койду. Мен кара, Өй. Не тиек менен чабып атасың? Кара муну. Энтен эле.
Tekmeyin çapa. Tekti yürümek mi otur bu? Ah, palvanlar geldi o çat.